Adafo me mo akwa baba behind my success so ye ka cho say e wo dwuma bie so ye de nioma akese nko na ebro nioma ayinta wo amanfo abra go it's brain behind my success e de be piem e wo Bantima High Street ya be pie asoe ya e din de girls makeup training sabre ye wo CEO na nkasa e wo ye nchen me patcho say adwuma wura na nkasa e wo ye nchen ya ye ne betwetwe girls ye mo akwa eba behind my success yeah me patcho me pese me busa wo say ye ka say girls on wine so girls me but me bia nkasa ye betwetwe okay that was me patcho a whole package no ye can say girls training and a obi be usa say girls no ni ye can say girls makeup sa one wine wo ye den wo ye no wa ha pacho girls makeup training ye no wa ha ne say the training kola mo mpese da chom bi o mo training mo training kra efa de ho ye training kra fa say obi eye wedding anasa party bi birthday party bi o pese o siesie na ni bibia e be bibia mo fefe and then girls makeup training ye ba si me ba cho girls wudini de mi gidi pass aheta wo mo asia fa na enu o ko be bia girls na me pa cho girls me say me bisa wo say e wo girls wo she wa bra bo ase na etisem die na wo yie die na chi abrabo na hyase no say na ni hyase ni na nyame ni na bi pa ni ankasa me force na de ye na tuma nya ha ya na me starting no efiase ye na efiase nkaka na efiase kwa na me komande me free ade kan na me de ba etu na ye makeup na boutique kakran so kan si me free o anso na say na saba Bantima so makeup no kan boutique no kan ba e salon kra so aside de asaba kan ni na ye ko kwa che bi girls me be say me bisa wo say ye go nsan no adwuma afei wo siesie ayefo wo bia kan fuji tu wadwuma no wo suan ehin kura na wo so be bisa say na girls yi ehin no wo suan adwuma yi ne nsan mo fa dodo ehin na wo suan wadwuma no na dwuma me yi de mfa nsa na me friends be brave do won we no de na me dwuma me yi but na me ta ko sra wo be te me ba won chana wo ya bia eno ansa mo fa de wo yi bia so sa me ya me timi ya timi ankasa the Peter talent na wo pa che say e ye wa wini mu de ne wa mo share program adofo na me ka che wo e na da ko o so won man ni mu de wa mo share free ba bia o adoma che bia wo ho sinya ne nsa ni sitie no untimi fan tutu wo bia wo e be se me bisa wo se o so won sa wa nyame na de ye de ma wo wa share free na wo sha adwuma yase o how and a challenges be na wo fair mu wa bra wo sha adwuma yase so wo so wo di free baby and a ba this dey be brave e ba ma kwan bet na ko ponti bia ni ho mu so ya itimi e gina ai ba dade anya ko pon aka ye den ya e be me pa cho branch baby a wo bodi ni aya wo bodi e ye wo branches ana say enko ane branch a wo ma cho ye me branches me fa ni say me free one na ni ko two me free two number 23 no ene Bantima na ye say one free ye no na my best day ye will be yes okay into honey branch we will see and of all send me kind and what can a whole issue about na brabo no o free baby and na baby na be pie mo baby girls say udin e ko baby ya obia ni se
pe makeups papa dia girls aswe na obeba na me pa cho ni o ma na wodi ye no ahyase no na wo how bi wo ho ana na ni nyina ye pepepe e na wodi ye adwuma no so there be ahyase ne de na de kakra eni o ma no na me kwa nkofo nchen na ma papa kochi ko je na me be ye adwuma na me ko ena nyankopon pe nya na samye na kasa ntintu ne kwa ni ko Dubai ni ko China si ko family o manyina na nchise ni yeda si girls we dey da yesu so kesi okra wo si sa brain baby ana wo wa no wo kwagigi ni o ma ni bi free ni na fofo ho ebe ye makeup since wo no a bi na dwuma sa brain onu a ko China kwa so e ko fa na ni o ma e de be ye makeup we ye kra na destiny Eradi shower ni wo shower otamfu bia na de entimi nsele da sa brain eni ji semo wo mu girls me pa cho ye hwesi mi a ha esi fei na wasiesie ha etitiro ne anindifo ba ha nse ebe siesie ho e fa ye fo bi ye ne party wo to ne nsafra wo no na Eradi na aye na me pa cho me pese wo ke bibi kakra fo adwuma no ka bibi kakra e fa ho ni o ma wo ene ni o ma ye di makeups no ka ho ete wo kakra bi kire ye maka fu ma ho se eni o ma ye di makeup bi eni wa ni bi wo wo bi bia ni anu ko fa ni ko so e de bi so brand nti ni wo bi bia na se so so be ye makeup bia ni wa ye ni wa se wo bi bia ni makeup even ye wo makeup brush air brush and not ordinary brush and no le bi na si ase no bia want to be bia fa makeup one day ye wo bi wa ase adafo ena o kan no just say ura ha wa blind ha kasa wa sho wo ni pillowcase ne na sefo dia girls what is so ne se so ni be bia o ba ha se no di kan ka kire wo wo pe asoye ya chese omoye niom wo mu chi animu e hye mowe etu ano eye ni achimi a wuntimi ni girls fu mo girls ye number 1 osiesie ayefo ho wa wo ko party wa wo pese oye dwuma die ke sie bi patcho bra woni na chi akwan kwa bo nya yira akwan wo ayi Bantima heya Bantima High Street opposite Bantima Presby Church into other form send me kai 2 in 1 wait unya ne baby out say behind my success so young girl you better was say you better was e wo nkomodi a ni edi ye nya de pan ye na say no e de na me wo pese o ka che wadofo ana wo message bi ma wo ye pese me ka che madofo no say madofo say e fa say obi ware nti a obeye o lash to say bibia no ayenya wo girls say even o pese o massage ho kakra no ayo massage nche o massage na wa ye bibia nti girls bibia no ayeni wo yase nti no mo ko party o mo ka yie o mo ko check baby bibia go bi aban wo ho make up say eye ma bibia wo ho say ni make up kama say ni me bra wo ko night club bet me you be kakra bia mo see girls so say oh go out now buy a house that's here bia e be your bibia kama that's it girls where girls makeup training na girls na ankasa ni ye dwuma mission nsa ana esi ni na so no ono ankasa ne ni twetwe nkomo no minim so wani age minim so wani bibia tutu kosoa ne she behind my success ni edi wu na moda de dance ye dia baby ye ni a bidi dwuma ye frame bedwom hima abna boachoa mma bontina obetimi aframe AP for short na me so mama wiper and I be producer kese pa any Mr. Francis Buama ya dodo na nim no money fresh dwumadie
yɛni aboafo sɛ wopɛ sɛ ɔboa yɛ a ɛkwan da hɔ yɛ numbers nso wɔ screen so wobɛtumi afa na wode aboa yɛ meda ase yɛdi dwumadie na baabi yɛ girls yɛda ase bebree